Svi hoće da čuju koja kombinacija u natalnoj karti znači prevaru. Kao da postoji pečat na čelu. Ovaj će prevariti, ovaj neće. Kao da astrolog treba da pokaže prstom i izrekne presudu. Ne postoji takav pečat. Ne postoji jedna linija, jedan simbol, jedan aspekt koji nosi etiketu neveran. Postoje psihološki obrasci, postoji kapacitet za impuls, postoji odnos prema granicama, postoji odnos prema tajni, krivici i poricanju. Postoji struktura integriteta ili njen nedostatak i postoji tajming, trenutak kada se natalna struktura uključi kroz tranzite, progresije, solarni luk, profekcije ili dinamiku odnosa. Ako tražiš utehu, ovo nije taj video. Ako tražiš da ti neko kaže ne brini, tvoja karta je čista, to ne radim. Ako tražiš metod, mehaniku i hladnu analizu, onda smo na pravom mestu. Jer prevara nije sudbina, prevara je ponašanje. A ponašanje ima strukturu, ima uzrok i ima posledicu. Prvo da raščistimo nešto fundamentalno. Natalna karta ne govori prevarit će. Natalna karta govori gde osoba ima slabiju toleranciju na rutinu, gde ima potrebu za uzbuđenjem, gde idealizuje, gde beži, gde se zalepi, gde manipuliše, gde laže sebe. Govori gde osoba ima prazninu koju pokušava da ispuni s polja i govori u kojoj meri uopšte ima sposobnost da izdrži težinu izbora. Zato je ključna razlika između potencijala i akta. Potencijal je psihička klima. Akt je odluka plus prilika plus nedostatak integriteta. I to je formula koju ljudi ne vole, jer ruši fantaziju da su zvezde krive. Nisu. Zvezde pokazuju mehaniku. Ti biraš kako ćeš živeti. Idemo metodom. Planete, aspekti, kuće, tačke, Lilit, pa tajming tehnike. Planete su funkcije psihe, a prevara je psihički događaj pre nego što postane fizički. Venera je način na koji osoba voli i šta uopšte smatra vrednim. Venera nije samo romantika. Venera je sistem vrednosti. Šta mi je dozvoljeno? Šta mi prija? Šta mi je potrebno da se osjećam poželjno? Šta smatram izdajom? A šta smatram sitnicom? Kad je Venera stabilna i podržana Saturnom ili ima jasnu strukturu, osoba zna šta hoće i zna šta neće. Kad je Venera rascepljena pod pritiskom Urana, Neptuna ili Plutona, osoba često ne zna ni šta osjeća dok ne napravi haos. Venera pod jakim Neptunom može da idealizuje do slepila. Venera pod Uranom može da traži uzbuđenje čim oseti stagnaciju. Venera pod Plutonom može da voli obsesivno, da posjeduje, da uđe u dinamiku sve ili ništa. Mars je želja. Mars je impuls. Mars je uzimam. Mars pokazuje kako osoba reaguje na frustraciju, kako se nosi s odbijanjem, kako kanališe seksualnu energiju. Mars sam po sebi ne pravi prevaru, ali Mars pod napetim aspektima s Uranom daje kratki spoj. Želja plus impuls plus brzina. Mars pod Neptunom može da zamagli granice i da opravda potez koji u startu zna da nije čist. Mars pod Plutonom može da ode u kompulziju, u potrebu da pobedi, da osvoji, da potvrdi moć. Uran je ključan kada govorimo o prevari u kontekstu slobode i dosade. Uran je nervni sistem. Uran ne trpi kavez. Ne zato što je nemoralan, nego zato što je psihički dizajniran da prekida stagnaciju. Problem nastaje kada osoba ne ume da razlikuje slobodu od destrukcije. Uran voli šok,
voli preokret, voli osjećaj da je živ. Ako se to ne integriše svesno, dobiješ priču: nisam planirao, samo se desilo. Nije se desilo. Psiha je tražila prekid i našla ga je kroz odnos. Neptun je magla. Neptun je idealizacija. Neptun je beg. On pravi fantaziju i moralnu klizavost. Neptun je odgovoran za rečenice: to nije prevara, to je duhovna povezanost. To je samo dopisivanje. Ne želim da te povredim, pa ćutim. Neptun ne laže da bi povredio. Neptun laže da bi izbegao bol, sram ili suočavanje. I često prvo laže sebi. U kombinaciji sa 12. kućom, Neptun pravi paralelne realnosti. Pluton je tabu, obsesija, moć, posjedovanje. Pluton nije seks. Pluton je zavisnost od intenziteta. Kada je Pluton nezreo, dobijaš tajne, manipulaciju, emocionalnu ucenu i seksualne kompulzije. Kad je zreo, dobijaš dubinu i sposobnost da izdržiš krizu bez bekstva. Venera ili Mars pod napetim aspektima s Plutonom često nose magnetizam i ekstrem, ali i rizik da osoba pređe granicu jer intenzitet postane droga. Saturn je granica, zavet i posledica. Saturn je integritet kad je razvijen. Saturn je hladnoća kad je defanzivan. Saturn često daje vernost jer osoba osjeća težinu obećanja. Ali Saturn može dati i emotivnu uskraćenost. Ljubav kao dužnost, odnos kao obavezu bez topline. I tada želja ne nestaje. Ona se seli u senku. Ako Saturn nema kontakt sa Venerom ili Marsom, ili je slab u karti, osoba teže podnosi odgovornost izbora. Merkur je komunikacija i narativ. Merkur je sposobnost da kažeš istinu ili da napraviš paralelnu priču. Merkur pod napetim aspektima s Neptunom ili jak u 12. kući često daje dvostruke poruke, skrivene razgovore, nije to ništa ozbiljno. Prevara često počinje rečima, ne telom. Počinje racionalizacijom. Sada aspekti. Ne postoji jedna linija koja dokazuje. Postoji obrazac. Najčešći obrazac za teren prevare su napeti aspekti između Venere ili Marsa i Urana, Neptuna ili Plutona. Konjunkcija, kvadrat, opozicija, ali gledamo ih kao napetu dinamiku, ne kao presudu. Venera Uran u napetom aspektu često daje potrebu za uzbuđenjem. To su ljudi koji se zaljubljuju u osjećaj novine. Ako su svesni, grade odnos koji ima prostor, fleksibilnost i iskrenost. Ako nisu, traže adrenalin tajno. Često je okidač egzistencijalna dosada, osjećaj da je život stao. Mars Uran u napetom aspektu je impuls bez kočnice. To može biti hrabrost, ali može biti i autodestruktivni potez. U kontekstu prevara to je sad ili nikad. Brzo, naglo, bez dugoročnog razmišljanja. Venera Neptun ili Mars Neptun u napetom aspektu su teritorija idealizacije. Osoba često živi ljubav kao film. U lošoj varijanti to su tajne zaljubljenosti, emotivne afere, dopisivanja koja se ne računaju jer nismo ništa uradili. Neptun briše granice dok se realnost ne sudari s posljedicom. Venera Pluton ili Mars Pluton u napetom aspektu daju intenzitet koji je teško kontrolisati. Magnetizam, seksualna sila,
duboka privlačnost, ali i obsesija, posesivnost i tajne. Pluton često pravi dinamiku. Ne mogu da se zaustavim. Istina je da možeš, ali moraš da izdržiš krizu bez hranjenja intenziteta. Mesec je faktor koji ljudi potcenjuju. Mesec je emocionalna regulacija. Kad je mesec u napetim aspektima s Uranom, Neptunom ili Plutonom, emocije idu u ekstrem. Naglo udaljavanje, nagla idealizacija, nagla potreba za spajanjem. Tada se prevara može koristiti kao regulator emocija, kao pokušaj da se pobegne od praznine, hladnoće, straha od napuštanja. Sada kuće. Planete su funkcije, aspekti su dinamika, ali kuće su scena. 5. kuća je romansa, flert, potreba da se osjetiš živim. Naglašena 5. kuća sama po sebi nije problem. Ali, ako vladar 5. u 12. ili 8. kući ili pod napetim aspektima s Uranom, Neptunom ili Plutonom, romansa traži tajnu ili tabu. 7. kuća je partnerstvo i ugovor. Ako je vladar 7. u 12. kući ili pod snažnim pritiskom Urana, Neptuna ili Plutona, odnos često ima skrivenu dinamiku. To ne mora biti prevara, ali često postoji nešto neizgovoreno. 8. kuća je intima, tabu i posjedovanje. Naglašena 8. kuća s jakim Plutonom može dati potrebu za ekstremom i tajnim tokovima. Osoba teško pušta, teško se odvaja, pa traži intenzitet i izvan primarnog odnosa. 12. kuća je nesvesno, poricanje i skriveni život. Planete odnosa u 12. kući, vladar 7. u 12. ili jak Neptun, često daju priče koje nisu definisane. Nismo zajedno, ali jesmo. 12. je mesto gde čovek prvo laže sebi. Posebno su važni vladari kuća. Ne gledaš samo imam Veneru u 5. nego gde je vladar 5. S kim je povezan? Da li se povezuje sa vladarem 7. ili 8. Ako su kuće 5., 7., 8. i 12. međusobno isprepletane preko vladara i ako su Uran, Neptun ili Pluton uključeni, dobijaš teren za napetost između želje i dogovora. Primjeri su jasni. Stelijum u 12. kući, posebno ako uključuje Veneru, Mars ili vladara 7. često daje dvostruki život. Vladar ascendenta u 12. kući može pokazati osobu koja teško živi transparentno. Vladar 5. u 8. kući može dati romansu koja prelazi u tabu. Vladar 7. u 5. može dati potrebu da se partnerstvo stalno hrani uzbuđenjem, ali ako je pod napetim aspektima, to lako sklizne u paralelne priče. Mesečevi čvorovi daju osjećaj neizbežnosti. Kad se Venera, Mars ili vladar 7. kače na čvorove, odnos deluje karmički. To nije dozvola, to je pojačan psihički pritisak. Lilit je tačka sirove želje i poricanja. Lilit nije prevarant. Lilit je mesto gde osoba ne trpi kontrolu. Lilit u 5., 7., 8. ili 12. je posebno relevantna. Lilit u 5. traži zabranjenu scenu. U 7. privlači partnere koji ruše pravila. Lilit u 8. pojačava tabu i magnetizam. Lilit u 12. živi u senci, nepriznata, ali aktivna. U napetim aspektima s Venerom ili Marsom, Lilit pokazuje gde želja ide mimo deklarisanog morala. I konačno, tajming. Bez tajminga nema događaja. Uran tranzit preko Venere, Marsa, descendenta ili vladara 7. često donosi preokret. Neptun tranzit donosi maglu i iskušenje bekstva.
Pluton tranzit donosi obsesiju i transformaciju. Eklipse na osama 1.7 i 5.11 često donesu razotkrivanje. Progresivni mesec kroz 5., 7., 8. ili 12. menja emocionalnu potrebu. Solarni luk često precizira godinu događaja. Profekcije pokažu koja kuća je tema godine. Ako je to 5., 7., 8. ili 12. odnosi postaju centralna lekcija. Sinastrija ne pravi prevaru. Sinastrija pravi temperaturu. Uran na tuđu Veneru ili Mars daje hemiju i nestabilnost. Neptun daje idealizaciju i često tajnu dinamiku. Pluton daje obsesiju. Lilith kontakti daju seksualnu senku i zabranjeni magnetizam, ali integritet odlučuje šta se radi s tom energijom. I sada završnica koja mora da ostane jasna. Natalna karta nije sudija. Ona je mapa mehanike. Pokazuje gde je iskušenje, gde je magla, gde je impuls, gde je tabu, gde osoba beži od odgovornosti i gde može da izgradi integritet. Najopasnija stvar nije seksualni impuls. Najopasnija stvar je poricanje. Impuls možeš priznati ili obraditi. Poricanje te tera da živiš dupli život. Uran traži vazduh, Neptun traži san, Pluton traži sve, Saturn traži posledice. Svi imamo te planete, svi imamo senku. Pitanje nije da li se prevara vidi u karti. Vidi se rizik, vidi se obrazac, vidi se mesto gde osoba može pasti u senku. Ali karta nikada ne oslobađa odgovornosti. Prevara nije astrološki događaj, to je moralni čin. A moralni čin je uvek izbor. Ako vam je ovo bilo korisno, lajkujte video, pretplatite se i podelite ga sa nekim ko voli i psihologiju i astrologiju. Hvala na slušanju. Do sledećeg susreta, ostanite radoznali i nežni prema sebi.